faksa i super sam napisao ovaj ispit iz povijesti filma. Čak sam i znao nešto mi je neko pomogao, zapravo nije mi niko ništa pomogao. Uglavnom, vratio sam se do stana, sada bih trebao ići na ručak, nešto si još pojesti prije puta pa onda za Sloveniju. Sad postoji mogućnost da će biti na granici velika gužva i ako bude tako, vratit ću se natrag u Zagreb, jer ja ako ne dođem tamo do nekog određenog vremena, ne moram ni dolaziti u biti. Ja sam trebao ići ujutro u 7 sa Monsterom, ali nisam mogao ići zbog ispita, tako da ako danas ne uspijem doći tamo na neko vrijeme, onda ne idem uopće, nego idem sutra ujutro u 7 s njima. Ovo naime nije pennyboard, ovo je veći model od pennyboarda, kao što možete vidjeti. Ako ja stavim svoju ruku, vidite otprilike kakve su to dimenzije. I pennyboard je puno manji, pennyboard je ovako negdje, znači od ovog kraja do ovdje negdje je otprilike pennyboard velik. No ovaj je skateboard sam za sebe i slično se voze. Sad, bitno je da znate prvo koja je vaša jača noga. Znači kojom nogom, tipa ako igrate nogomet, kojom nogom pucate ili kojom nogom se odbacujete dok skačete negdje, ta noga vam je vjerojatno jača. Sad u mom slučaju meni je lijeva noga jača. To je više često kod ljudi da je jača desna noga, no kod mene je jača lijeva i zato ja stojim na skateboardu s lijevom nogom. Bitno je stajati na skateu sa jačom nogom. Naravno vi možete stajati na skateu sa kojom god nogom želite, kojom god je vama lakše. Ali meni je lakše sa lijevom, pošto sam ja ljevak, ja lijevom nogom pucam u nogometu i lijeva mi je jača noga, na lijevoj sam puno stabilniji nego na desnoj. I tako imam lijevu nogu na skateboardu. Sada drugu nogu, gdje ćete staviti? Drugu nogu možete staviti na 2 ili više načina, ovisi ponovo koji model imate. Pošto je ovo veći model, ja mogu nogu staviti gdje god doslovno želim, jer imam mjesta. Kao što vidite, mogu staviti ovako, mogu staviti ovdje, mogu staviti na kraj, mogu staviti ovdje blizu ako baš želim, što baš nije preporučljivo. No, ako imate onaj mali penny, morat ćete vjerojatno staviti ovako ovdje, jako blizu, a na peniju će već blizu biti ovaj kraj. Znači, imamo ovaj kraj koji je malo nadignuto do zada. Njega možete koristiti za skretanje, on je vrlo dobar za skretanje, ali morate paziti kod skretanja da ne stanete na njega, jer ako stanete na njega, dogodit će se jedna stvar, a to je da će vam se ovako dignuti skateboard i da ćete izletiti s njega. Kada krećete sa vožnjom, težinu morate prebaciti na lijevu nogu. Morate većinu težine tijela prebaciti na lijevu, malo skvrčiti koljena i onda ćete se jednostavno s desnom nogom odgurnuti upravo ovako, kao što sam to ja sad napravio. U mom slučaju je to desna noga, kod vas će možda biti obrnuto, da stojite ovako s desnom i da se s lijevom odgurnete. To stvarno nema veze. Ali je bitno, kada se odgurnete, da imate tu ravnotežu na skateboardu na jednoj nozi, u tom dijeliću sekunde. Kada se odgurnete, kada se vozite, možete se vi odgurnuti 2 puta za redom odmah da dobijete više brzine. Onda vašu nogu možete staviti na stražnji dio, skroz na ovaj tu, da vam bude ovako lakše skretati. Možete staviti doslovno gdje god želite, jer vidite sada kako je meni lakše skretati, čak i čuje se ovo škripanje. Ne preporučujem da je stavite odmah iza ove noge, jer onda ste vrlo nestabilni, jer kada raširite noge, vaša stabilnost se samim time povećava. Zato preporučujem da imate ovako negdje nogu, ili na stražnjem kotaču, ili na ovome, ako baš ste 100% sigurni, samo ponavljam da ne stavite onda težište na zadnju nogu, jer ako stavite težište na zadnju nogu, dogodit će se jedna stvar, a to je da ćete se ovako krenuti, da će vam se dignuti prednji kraj. Zato težište uvijek mora biti na prednjoj nozi, na vašoj jačoj nozi, i ta noga će vam se prije i umoriti i prije će vas početi boljeti. Naravno, ali zato se pennyboard ne vozi dugo. Stajete na skateboard sa jačom nogom, malo savijate koljena, tako da vam je lakše odgurnuti se
I kada se odgurnete, u tom djeliću sekunde morate održavati ravnotežu na toj jednoj nozi. Samim time možete se nagnuti tijelom lijevo, desno, da ispravite tu korekciju dok stojite na jednoj nozi. Kada ste se odgurnuli jednom, dva put ili tri put, ovu nogu stavljate iza na skateboard i imate kontrolu nad skretanjem. Nemate nažalost nad kočenjem. Kočiti jedino dok se vozite jako brzo jest da onako stanete i opet pustite da se usporite na djelić sekunde, ili jednostavno ako ne morate naglo kočiti, pustite, više se ne odgurivate, nego jednostavno pustite da stanete prirodno. Tako je jedino se tako može kočiti i zato ovo nije toliko sigurno prevozno sredstvo i zato je mene danas skoro pokupio auto. Naravno treba praksi i vježbe, no kada se odgurnete drugu nogu jednostavno stavite ovako iza ili na kotače ili na ovaj izbočeni dio iza i onda vam je puno lakše kontrolirati, skretati sa skateboardom ako trebate izbjeći neku prepreku ili ljude, tako to možete vrlo jednostavno napraviti. Sad, dobra stvar kod ovih pennyboardova, sad ne znam je li to vrijedi za pennyboarde, no kod mojeg modela, dobra stvar jest, kao što vidite ovdje, ovaj dio daske je ovdje udubljen, što znači da vaš kotač može otići prema gore kada skrećete. Znači, kada skrećete, vaš kotač će se nagnuti ovako prema unutra i vidite samim time kako se približava daska kotaču. Kada bi se one dotaknule, vaš skateboard bi odjednom samo stao. To se događa kod običnog skateboarda s kojima se rade trikove. No kod ovog vidite kako možete jako se približiti tom kotaču, no on i dalje vozi i ne dodiruju se daska i kotači. S time zbog toga možete raditi jako uske zavoje. Mislim, ne jako uske, ali uske. I ne morate se bojati da će vam se daska i kotač dotaknuti, jer da se to dogodi, vi biste jednostavno pali, to jest skateboard bi stao, a vi biste izletili naprijed. Kada se naučite, bit će vam puno lakše, pogotovo ako imate originalni penboard ili originalni ovakav skateboard, vaši ležajevi u kotačima će biti puno glatki, moći ćete se voziti jako brzo i nećete usporavati sami od sebe zbog tih ležajeva. Ako su originalni i dobri, onda ćete se moći voziti jako dugo i jako brzo. A ako imate jeftiniji model, to jest kopiju pennyboarda, onda nažalost nećete se moći voziti toliko brzo, ali svejedno se možete voziti, vrijede isti principi kao i kod ovog skateboarda. Postoji još jedan model, jedan veći model, to se zove longboard i to je otprilike ovako dugačko, kao što sam se ja sad raširio i oni su druga priča sama za sebe. No što se tiče ovoga, evo, to su osnove. Trebate, najbolje vam je krenuti negdje gdje je ravno, čak i da je blaga nizbrdica, da dobijete osjećaj za brzinu i jednostavno se voziti. Ako osjećate da ste nesigurni ili vam se skateboard počne tresti ili jednostavno se bojite, najbolje što možete napraviti jest jednostavno skočiti. I to je to, vi ćete se zaustaviti već nekako, skateboard će otići, ali barem nećete pasti i ogrebat se, ozlijedit se, nego jednostavno skočite, pustite da skateboard ode gdje ode, a vi pokušate se zaustaviti. To je najbolji savjet kako izbjeći nesreću ili nezgodu, jest da jednostavno skočite van sa skateboarda. To su bili savjeti moji koji vozim skateboard, evo ovaj vozim već preko godinu i nešto dana, no prije sam ja vozio običan skate, ne ovakav street, to jest pennyboard, nego običan skateboard. I znao sam čak prije raditi neke trikove s njim, ali sam u jednoj prilici ozlijedio koljeno i jednostavno sam morao prestati s time. Čak sam iz glob uganuo jednom, pa morao sam prestati s time jer bi se jako ozlijedio. Zato sam sad prešao na ove skateboarde koji su namijenjeni da se samo vozite i to brzo i to lijepo, a ne za trikove. Zato mi je ovo puno draže od onoga. Relativno je sigurnije. U pregovorima s kompanijom koja bi mi poslala električni skateboard, pa ako mi ga pošalju i kada dođe, onda ćemo napraviti recenziju iza njega. Pokazat ću vam kako bi se to trebalo voziti, jer je to sasvim druga priča. No što se tiče ovog skateboarda, mislim da sad imate neki doživljaj kako se to otprilike radi i kako to izgleda dok se vozi. Nije teško, ali treba vremena da se naviknete, da se naučite, da dobijete osjećaj za to voziti i onda možete samo brže i dalje.